Knowing 1-0. Dua kosong. Ternyata bola juga menjadi 3-0. Ternyata bolanya di luar 1-3. Ternyata bolanya poin lagi 2-3. Ternyata poin lagi bolanya menjadi 4-2. Ternyata bolanya pindah poin lagi 3-4. Di luar lagi bolanya 6-5. Losman yang ada di ternyata poin lagi 6-7. Tidak lain lagi menjadi 8-6. Poin lagi menjadi 9-6. Ternyata bolanya masuk. Pindah poin lagi menjadi 7-9. Ternyata lagi di luar 8 menjadi 9. Ternyata poin lagi pertemuan pertama 9-9. Poin lagi menjadi 10-9. Ternyata di luar lagi bertambah 10-10. Tidak ada lagi 11-10.
tidak bisa diselamatkan, maka 11 melawan 11. Ternyata tidak boleh lagi diserahkan, 12 melawan 11. Ternyata poin lagi 13 melawan 11. Rom 14 melawan 11. Boleh 15 melawan 11. semangat nih ya. Poin lagi 16 melawan 11. Tujuh belas melawan 11. 18 melawan 11. Ternyata di luar 12 melawan 13. 12 melawan 18. Ini ya, isor di mana ya? 19 melawan 12. Tiga belas melawan 19. 14 melawan masuk bolanya 20 melawan 14. Poin lagi poin 15 melawan 20. Ternyata masuk bolanya 16 melawan 20.
Poin lagi 17 melawan 20. Pindah poin 21 melawan 17. Pindah poin lagi 18 melawan 21. Pindah poin 22 melawan 18. Ada mana nih? Sembilan belas melawan 22. Melawan 22. Dua puluh tiga melawan 20. Dua puluh empat melawan 20. Dua puluh satu melawan 24. Ternyata di luar lagi bolanya. 25 lawan 21. Set pertama.